Yeah, that's what it is. Shit. No. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏ Nanga ludoida. Tumbo tuningi. Two people. Fenko, good evening, brother. Good evening, Fenko. Good evening. Good evening. Join tꯧbꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗ hi ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯖꯒꯦ join tꯧꯕꯤꯔꯛꯄ join ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯀꯣ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ join ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ minimum sure. Hi Lakshmi Vidya, hi. Four minutes. Three people. Kana join tꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯦ hi ꯑꯝꯇ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯛꯑꯣ. Matang. One people. Stop it. Slow. Kana join tꯧꯕꯤꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ hi ꯑꯝꯇ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯛꯑꯣ. ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕꯣ
mi kya surga hogdino brother hawrabane nangna hangni question hango yare adum hawrabne akoi hawradane lakni mi lak mi ama khatang oisu question hangning ba hangiro kisu kaidi stage da matang joy objection dum tam joy objection dum kuiringe nangna any question like that hango dum toy nang da hangning nang haji handa kan haji dise kamai tay nang hana active am warmaga ha fenko kwai first nang na kwai active warmaga kamai tay nang angrize group da su session da su adui pa khum da piron yamna active warmaga yamna have the first da changamaga kona maning chum le hori kamai tay no three people kana join to we any join to we machine da hi drop to we go Sida hangning mo question hang birak pya related to online business hangning ba online business ki matang da kari gumba any question show to biro ai kano to jara ke have the answer pi na ba have the 100% natrasu 90% or 70% or answer to pirak na bona jage ko school ki exam to ba hi bro ningtam hi kamai te ningtam ju u fangidre jiga ningtam ju yamna active or mane to active u fangidre so school ki exam to ba tauba aduna iPhone se paidaba adugi okay no issue ken kai de do aina haidu se noina group ta join tawai se noina yaura se kari gumma ma mission am galo ina join tawai adu tade adu kana ba fangna ba hono ba ha adu kana ba fangda tadi noina group to lebe ke kana rigi noi kana na bai dam changai ne aduna active oina nangi hojik sang dab to kasu kai de sang ba mi kupta active oina ba hono ro ba ningtam ju active yam more mane do active oi ba tam sum hangre mina sum mang thabe hele ko ek do mayam se active oi heninge anyway so noina hangni question ngasi gi session ji da noina hangni question hangba ya gani ko adugo join to biri me amna dum hi na drop to biri kana join to biri jam te khangjage so noina online business ki matang da hangni question hangbi rak ya gani ko yam sangoi ngasi live session je ai matam katang thamjage do hangni question any question yangan ba khumana hibam bro hi so aina ngasi gi live session chali je mayami question do answer pi ge na changai ni ko sidai mi yamba yamda doesn't matter engonda hangning ba question hang poda question do amagi oisuno adugi answer pi gina changai ni sidai so related to online business you can ask me any kind of questions kana na hangdu question je question like trabo entrepreneur mo idro ka maina question like trabo yaingang ba ningtam fengko noi hum hana join to noi hum question hangning ba hang pe agani nate bro sorry bro ai internet balance loi kibani wifi samaga mu pai bane kesu kai de do nang active oina bono nang kana na ba sidai tamang ta changai do adu kana na da phang na bono adu kana phang da tadi nang na group to the lay bidam ta nang da ken kana phang da tadi kai kana maming gi ni yaw boy tadi group to the kai kana lay do no onda hayeng nang kana ba si manipur entrepreneurs community da yaw matab da ken kana phang dre hai tadi nang gi life su kana da ba adu pam de tasina khoini semi je kai gumma manoi de kana phang na bai dam ta khoi de su kana phang na mayam da kana phang mi na grow to mi na bai dam ta ne ba adu tadi yamna active boy bhab se darkar ne noi active boy manoi mayam su maning han gi tadi atop anau no go join to ri mayam sing su moi chung sai gi noi follow to kani noi active boy bam sing noi na sum front ta pur cha tar di kamai to ne mayam su dum active boy kani so anyway ina haidu se mayam da ai ngasi session jam sang thamoi course dei se join to biri mayam sing je sina online business ki matang da hangning ba question hang bir pa ya gani aduga sida ngasai hojik join to biri mayam sing na kay tare okay bro business volume have say kai business volume haidi
nangna business volume je makal makal yam nangna hojiki nangi product to each unit to solve tawriba adu ma'am su calculate to mutam da business volume do chingi da nangi inventory si ma'am su business volume do chingi business volume di makal yam like adu basically business volume hai nangna hojiki nang each unit nang solve tawriba nangi product to tha magi suppose nang business volume hai chahi mgi business volume hai adu ngasai adu kan da I have the adugi nangi profit to adugi generator we profit to aduna kento kanangi business volume thola kani and business volume je makal yam malem adu nangi seng ba hire hojiki nangi sold to nangi profit generator we iba nangi kyam profit like adugi business volume nang multiply to kana nangi business volume thola kani next website hosting and design gi matang da kai knowledge leigadab no du khangjaning si aina haidu je website hosting amadi design ai to tai nang ningtam nang nong te session da su yaukte session da ina session da active oi bring da kya ma tai ko have the website ki kamai tawni kari tool sin ani hai na ching ba community have the koi session da kya tai sei se nang na quite first nang je hor ko matam da join tawrang ani hen thajai ko matam du da nang na kai dong da have the session da nong da yauk ki aduna aina tai ba ma'am sing nang share to matam nong kana da fang ma'am da nang amta join to du kana amta fang maroi ko aina hayu adu boy haramge website hosting design gi matang da haita di aina nong da YouTube live da toy mak adu share to vibes di impossible ne but aina haram du nong da ningtam website design to boy da makta nangi mindset to tholo 30,000 40,000 chang de 1 lakh chang de have mindset to adu gi tholo aduga nasana loi design to boy arba matam ni tammaga loi khaiba arba matam ni ko sei sida hosting haiger kai wegera sei sida nasana loi to boy arba matam ai sana loi to lai mi kya ma sama san to lai ngatane aduna sei sei ai hai du je paisa mangal nu adu tholo adu nang ta seng na khangning dar di website design ka mind to gudai hosting ka mind to gudai hai di nang session da yaw session da active boy session da ina adu gi class kyam ta thai matang sei je tools ka mind to ni hai ben ching ba kyam yaw ba mi sing si yaw am ta di moi na dum khang gani moi su ka mind ni kai do wi hai ba ma'am sing do ko aduna hai ba di city kaino ne nang na session da yaw ra matung da nang na kana ba kyam phang gani ba so business volume se kamai na calculate to gani kitang hai bi formula khangre directly nang search to ro di aina no that business volume nang kamai calculate na how can you calculate the business volume say business volume say ai jikti bi business volume se lak matam da se sida ai je taking the number of units sold and multiplying by the profit per unit taking the number of units sold nang na yuon griba unit to nang na yuon griba unit to adugi pot to dai nangi profit to na multiply to solo multiply to matam thola kani nang na adu matam da nangi business volume da nang chong thola ni multiply to matam nang na yuon griba product to gi sold du matungina so nang search to directly there is a business volume how is business volume calculated in search to business volume calculated in search to matam ila line thola ni it is calculated by taking the number of units sold and multiplying by the profit nang na yung griba poto or the directly kanona multiply to ya nangi profit to na multiply to du kana nangi business volume thola ni per units ta yan taraba siguma pot di common sense ta dum nangi internet ta fangala yarne how business volume is calculated how business volume can be calculated sina singba kyam thola kani nonda aduna siguma pot di netum phangmane do ina haije multiply to solo per units nang yam line thola ni so atubo question related to online business atubo question me am hangning bang biro aduga ningtam aina haidu nang ta sengna nang website hosting and designing gi matang ta sengna khangning tar di I can only shut out ta nang da gyan tar aduna nang session da attend to na bona ro session da attend to ro risana si then you can understand so many things about website website designing and hosting and everything more other than related to online business you can learn so many things I don't know ai product ama oira ai gi brand ama thon bagi hen kana base kari hoigani ai product ama oira ai gi brand ama thon bagi hen kana base kari hoigani fenko nang question je kai nang haije nang na brand ama form to mutam da kari kana fangani hairo nang haije adugi question am ta repeat to biro kasi da kan wae fenko nangi question je yes brother okay ai hake nang na hungry sing sai ai gi product ama oira ai gi brand ama thon bagi hen kana base kai yogini ai wam harangi ngasi brand gi kana base hake brand je business hai jimi loi to bunga me ko nangi dukan nangi meya da lai dukan tawriba dagi di dukan macha hangiba kwa yoliba dagi simam ju business ka tani pick kera chawge doesn't matter but nang na brand ma form to tai nang kari guma trust ma build doini nang Nike de ke de product lining nang Adidas de ke de pot lining nang
BMW की कार से कदम पामिनो नंग ब्रांड की वाइस ओइन मतुंग इन नंग ममन से मोइना लिसिंग हम चौंगा पी मतमदा अमदल पचौंगा दा फंग पोतो नाइकी ने पा लिसिंग हम चौंगा पी को नंग लिसिंग हम चौंगा पी पोतो कदम लेनिंग इनो because of the brand magi maming do magi power do mai maming do trust oi beidam ta mangon de lening ni adu ita di brand build to se kyam important no nang sana khangjalo adu ita di brand hai se nang na heng chakra matung da nang na heng sansar je thado chakra matung do adu faw nang gi brand je dum le haw dorban नंगी ब्रेन से तुम ले होग बने नंग ngasi business चलाई बसिदी पैसा खरी नंग पैसा क्या तान बे नंग पैसा क्या पाई बे आइब नंग लाख ता तान बे करोड़ तान बे doesn't matter but नंग हेंग ब्रेन अमा फॉर्म तोर ले होग तारदी हेंग नंग सिगी मतम दसु नंग लेगी दर मतुंग दसु नंगी लाइव नंगी फ्यूचर जनरेशन नंगी चिल्ड्रन मैम ना ब्रेन दो चलायानी मीने जु हेना मसा खंग बे हेलानी सिगी ब्रेन से पर्टिकुलर ब्रेन से सिगी पोच ले मतम दा कोइ स्टेन सिबु काना पी स्टेन सिबु काना पी हे खंगानी अदुगी दम ब्रेन है बसे याम इंपोर्टेंट so फेंको अदुना ब्रेन है बसे इंपोर्टेंट निको brand form to punamak tane haje fengo khodan te punamak to brand je form to na ba business aina ta khram na agi session am toin tai business versus brand guys ke no the business ka brand ge khana ba brands ama sema matam khadi change paisa khar change hunger yamna patience ai ta ba de but amuktang sem graba nothing can stop you nangi ming dong dang shek da min thaja ba hengi ta na ngon de legi da product na de legi lak to robin so bro iphone do application google meet app हापै स्टोर सु याउदब बट आई होरेन दगी फोन रिसेट तौरगे एक्टिव ओइने बोनरगे इंटरनेट बैलेंस सु हापे आई एम रिग्रेट्स से आई वाम हाइगे निंगतम आई वाम हाइगे नंगना ग्रुप ता जॉइन तौरक्रिसे नंगना सिगी सेशन दा जॉइन तौरिसे लाइव सेशन दा जॉइन तौरिसे नंग तसेना करिगुम खनिंग बैदम दा जॉइन तौरि नत्रो नंग से इज द एंटरप्रेन्योर की लाइन द बिजनेस की लाइन चंगिंग बैदम दा खनिंग बैदम दा चंगाइने अदु ओइताडी मियो बसे आई केनो हांगे ngasi मैम दको सेशन दी ऑनलाइन बिजनेस की सेशन अदु आई मैम की माइंडसेट ता केनो ता हारंगे मियो बगे एक्सक्यूज याम लाइबने एक्सक्यूज मकल 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 याम लाइबने को हाबदी नंगोंद एक्सक्यूज पी हम तब बट मियो बने एक्सक्यूज हिरताडी तौनिंग द प्रोसेस सुम हिंगल तौनिंग दबना क्याम लेरकनी बट अइना हाइदुसे नंग तौगे खनबा पोतुदी को anyway you have to find a way nang lambel do thira matung nang changa pa matung da nang adugi kaino do nang thigala nang lambel thira chang pa matam da nang tawde ya dekha ko nang tawbang amakani internet balance hoy gera wifi hoy gera tawde ba ya dekhan ba potum tok turban ai using noi sita join to is only 6 people na using ngang is say excuse me tade as mi ta mi cha yaw de mi chani yaw de mi lising ma yaw de na ai ngang da tade kai kana ri gengon I want people do is you two people do is 3 people do is I ngang kani kai you know them da aina light season sali adu gidam tane yang kuin ngang ba kuin ngang dam to han ba moy how 6 people yaw ina 5 people yaw ina si 5 people gidam dai do wangangin si mi tara join to mi kun join to so ngon kem important oide ai important di noina hanga ibu question do dugi solution people so malem aina haidu malem yaw ri ba malem ai kero ha kai ko nangi business volume kamaina calculate to gani haidu diko ai nga sa haidu directly internet search to jo fangai su nga sa high grade nangi yon griba units per soldo aduda nang directly multiply tawro ko multiply tawro dum tholani business volume ga tholani ado ai nonda hangning se na business volume hangi se kai you know na business se hogal laba kamai tawro have adugi amta athar dong dum halo nang ga session da ju unagre ko ibani session da ju unagre ju na ne nonda hanga ise nang business volume gi matang da hangala ise kari related ki matang da nang hena khangning ba poram le ine ba kari matang da adugi answer dum piro ingon ai jum ta khange nang gi nan कोई नंगी नेट या तब दगी बानी फजन वाई सनाबदी ngam ड्रेस लाइव सेशन दा बट करी मतंग देनो दुम दा हाइबिरोन थुना आई याम सांगदी सेशन याम सांगा थमोगे को सो निंगतम फेंको आइने ngasai brand ge hype nang fan ta horaba tappe ko tappe tak reply to tappe malem fenko okay malem company ama yawe aduda moina bv yam toina haiba aduna ai gyan sukta hekta da se bv haise moina hangi poto nang na mo hangjalo dudi nang na hairo nang na suma hairo ai ngasi solution piram ge nonda mioi ba haibu poche yam hangba medium tholakani adu ai nonda han do je nang suma hayo business volume haibidi nangi units per soldo nang yol ribe units to maduda nangi profit tuna multiply tawro each unit adu haira matungda moina adu dagi atobo question am hang tardi business volume nang khangning business volume je kama makal gi business volume na hang mo question toina hang mo ndam haibadi pirami formula jingi matung ina ji sine high group adu moina question nga holak tardi nang no hang what kind of business volume are you looking for nang hang yare adu tawre brother okay aduna brand form to buse am important ko brand form tawro brand punamak ta businessman si yauri punamak ta brand form to no hona biro
atopa question lai ba atopa question more question ai session jam sang thamore ko ai di only 5-10 minutes kang chalai jage and ai isa ju ngatang hakchang jing asi kitang ngam de but adu boy mayam gi dam tang asi live lak pane so mayam na si any question le hori be any question online business matang do ger kai matang do ger ai next session da muko sang to jar ke ngasi yu ne yam 10 tham jage 5 minutes or 10 minutes kitang ai jar ai si dei jar any more question ai yam sang thamore ge ko session je aduna join to video me am da question hangning balai dar dem tang question je matang hang biro ai am to be the 5-10 minutes nung dai ne pija bangam bangai answer to pija ramage then I leave this session tuna me am entrepreneur oi tadi am active oi jai me am gi dam tang asi show to roi ngasi ke no to ro tar bu ai de isa nungai tra bu aduna me am si dai active oi biro okay no mana hai je mana hai je BV hai business volume hai nang hai na PB hai ko fenko mana hai na business volume nang hai na to PB hai na so question ang biro mayam question one more question any more question bro my last question web hosting gi damak karam programming language hai tabas sunya de ebam hai ge programming language nang hai ta ya de habju laiti ko si coding hai ta ya de habju laiti no na ha ka ai sama coding hai te nang gi namang da living proof lai ai coding hai te but aina hai ju je adu coding gi matam sidi hauji coding gi matam je le hauram ne hauji coding guy je hauji advance ba mi sing na haijaba sing na moina mu keno chakalak pon adu da matam manga ni habriti hauji ti third party website builder adu to bishe na drag and drop nang na sana loi shamja yare matang adu na nungai ju hele fast way quick nang gi business te yam thuna process to ju hele adu nang coding gi matang asum le adu tam mi ka na chahi manga changani chahi changani chahi mari changani adu nang khanga i poto chahi manga matunda updated oigrani adu na in nong da hai ju se si sing asi example am pirange wix tigalong asi wix try tawro squarespace try tawro adagi nanga tawningi pot se adagi di ahong madai har ke gyro try tawro si myam singa nang isallaga ngasi try taw kainam nang sida coding hai tia de habrite programming language khangdra di nang website sabe ate je kana haige kana anta haira moy si ai coding hai te programming language khangde ai du ai sagi website sara gi sa loi pu thori nga tani so aduna adugi mindset to tholo ningtam adugi mindset to thola ga nang gi website to sana honaro okay ningtam aina haije isalluko wix adagidi squarespace gyro wordpress nang try to bo yare moje programming language khang dia de hability no next brand maming thon base karam no thon do no kara meaningful su oira ma thota yam lai sai haige se brand maming thon ga ita di something that relates to you now on the kari gumam related oba maming am tholo nang na proud ujaba nang na proud oi da tardi nang haying tha hum matung nang change tawning ani hapta matung nang change tawning kai kana ge dui tardi ngasi brand ama tholaga si je long term chatun chai tara gi jai tra gi chatun adui tardi fenko ga related oiba kai lege haib do khallo adugi brand maming on tholo samna haib example am pi ge akhoi gi ai gi isa gi brand maming da kai akhoi gi brand maming si kai go gam da YNWC ka web Young North East Entrepreneurs Club si je ai nu ti ja hagolak khuding e gon da mingon da haib khuding e gon da proud web ai gi emotional ge attached to web aduna siguma mingam tholo nangi emotionally nang attached to wa nang na proud ojaba yes this is my brand haiba ngam poto aduguma mingam thon bam darkala yam like jane related oba na sada related oba ming thon gadaba proud ni nang na represent to gadaba this is my brand haiba tab nang na ngak thangala chat gadaba adu mong thon gadaba yarba fenko sumaina tholo bro gi business stable oibada chahi kya changki ge margin na haije sahi di matam ti hauzik su stable oide business ti kadong the stable oiro ai ngasi noi da harang du hauzik ai na kai gum business stable oire harba ai khwai da chin thi bu nu pa ne business punamak ta stable oire haiba mi sing do business ki mam ta sing na khang da ba or mama chin thi bu yawam ne ai ha ke business haiba po chi di simaya ne se ups and down na ngasi khang po te ngasi na ngonda income khar nan generator ko nan khal nan chalak pe but hai kai gi lakani khang po te competition je hauzik kan yam high oiba duna stable oire haiba khalu no but aina haidu se margin business ki tasengna business ta nang na saje stable o hello nang na saje business stable o be was to kro nang na saje stable o hello nang na saje stable o tari nang mindset se change to duna ba business in na down or pa matam da disbalance or pa matam da adagi stable o ta matam da nang do stable o tari business ki stable o ta matam da su nang na dum khang bangam me adu tari business tu nang hayeng balance to bangam me business to stable o hen bangam me nang na samak to stable o tari business to kamaina stable o hen dunu sima yam important business ti kedong the stable sungoi oiro ngasi haijini business ti up down up down so ainum lai jurom ne nang to du na sa stable o henga da margin nang na sa stable o bo oider nang to du business se
margin reply to biro margin nang stable oiraba oidabra isaje stable oide have the hiro sida nang nasa stable oidari business na stable oigera doesn't matter nang adum unstable oile horani week jailo wix 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 gyro zyro gyro wix wix ko next gyro zyro margin aina nangonda hangi question da answer bibiro nang isa nasa isa je stable oiraba oidabra business ang tuise kaino the business ti kedong the stable oiroi but you have to be very stable adugi answer dom bibiro sida mi tara join to raise mi tara je question je matang hangbi ko yagani ko ayam sang loroi ai 4 or more 4 minutes kumbai logjaraga thoki ko mayam gi damakta ai ngasi dum sidai se ngamna ba ngang ai hakchang nungai ter su ko aduna se hangning ba question dum hangbi ko yagani wix yes wix wix next zyro not j zebra zyro adu try tawro yam honga bane ani jam honga ba third party platform ne mayam lo use to yaraba sei nang na programming language khang de ya de dagidi coding haiti ya den sum tawlai tardi yes gyro nang website sab su ngamaro le hawani hedum nang maning da dum halla le hawani aduna adai tholo so any more question bro in process ta laye learn to re stable oiba why say ai na business ticket on the stable oiro ngai sai han na business ticket on the stable oiro nang du khalu business stable oiba ngai ba kai do ngai ro no nang na sum result phang ba helengai business sum matha sa ba hengal kani sum matha sa ba hengal kani more money more problem ai do adu ne do samane business to kola I khuding nang problem sum henga customer ya makani customer satisfy oina hona dai nang on the complaint kyam la kani matang complaint kyam la kani si handle to bungam da si kan handle to bungam do no when you are stable nang na sa stable oira matung da adu na sa business stable oini khan gano na sa stable oina na sa balance to yes I can deal with anything yes I can overcome anything haiba mindset da chel then you can overcome anything Python language kanna tamiye bro adugi ne sum hangjaban nida okay no issue but aina haju se adu tamaga nang na kai gumba nang gi business hawdo tana laitari adu tami adu haibelu ka hawdo kai tadi nang maning sum chakdale maning sum chatle ko mamanga chatna bono ko business di highly competitive ne nang speed yaudra nang wakan khallai raba nangonde hen ma min thola nangon nai ra mancha kharni dum nang luore dum nang na khali ba idea flop totally kaino na competition ya duki matik wange sidi energetic oi dabe ade adi aina tawgudori poto adugi risk law dabe ade adu risk law kana nang na mai pak tuise khangba khangdaba doesn't matter khangdri poto tho dum thengaro khang matham khanga ani aduna aina ngon dai tuise Python language khanga nang world je nang kero tawni hai leite brother kamaina aigi product sigi mi ataiga manariba kamaina aigi product sina mi ne hena pam hangani se yam lai se ai hai ke se kamaina aigi product siga mi ataigi manariba nang hai se nangi product sigi nangi competition ji dagi nang na kamaina hengal hangani haina thro nang question je chummi la lem ta hairo yes or no nangi question je nangi competition de nang na kamaina hengal sakani hairo nang hai je fengo nangi question je nangi competition dagi nangi production kamaina hela sakani hairo nang hai je yes or no fengo question je I'm still waiting for your reply Fenko, हमको how do I raise capital funding source? Margin na कोई ये Manipur entrepreneurs community da saruk ya bibra nang yaw bro koi Manipur entrepreneurs community da I have WhatsApp community da yaw present oi bibra oi bidabra adum na hana biro Fenko yes e harake nangi competition de kamaine he ni hai ta di nang iwam harake kwai first ta nangi competition de study to moina kai dawrige ha study to moina hen ba kai pirige moina customer je kamaina pusallige moina kari hen ma nangonde hen ma pirige ha nang thigal itho matang lo itho kan nang kai dawni khambra moina piri post dagi aina kamaina uniquely represent taroga aina aigi marketing da kamaina moide hen do wan gani ha je khallo moina kai dawrije am thigat pam darka nangi competition je
khano hai na te ko moiga nangonda kano to hai te moina taw report to dagi inspire weraga nang na anoba pota nang thangat lo nang inkhat lo bana saje then nang adu kana nang khanga kani nangi product sum inkhat lo nangi product ki benefit se moi dagi kari ahen bano haya pot nang khanga lo nang on the uniqueness am di yaw da beti ko moina taw report chap mana taw budia de moina taw report to adu dagi nangi oiba isagi quality oiba ma unique oiba ma yaw go da nangi best ma yaw go da adu yaw kan nang represent taw matam da moida inthuko matam da moida aigi pot lak tar di aigi fenko aigi product lak tar di nang on si kana fangni ha to tak no in matam da nangi right audience thada matam nang fangan aduna nangi competition na kay dawri have study to into moina kay dawri ge moina moi customer kamaina pelhali moi anoba moina product kamna launch tawi moina karamba ingredients sinai adagi moina karamba marketing techniques sinai na chingba kay nang study to si yang important niko si khang da tadi nang amoy nangi competition khangdo nangi niche khangdo nangi competition khangdo then you study your competitors okay aduga nang process to ngang kani nang competition nang mong khang da nang hen ni have the khalur no duma kamai to have the yeng to not for now but will soon ado margin aina haidu se community se sungsoi soi na saru ya biro kai gina tam da nang ngasi hangi ba how do I raise capital funding sources tell me your side of the story ai gi story taning tadi please community the yaw session the yaw biro session da ina ai gi story kya main tax gani do ina makal makal oi ba ina kya am tax ke coach dei sta jira ke duna sidai ina ngalai sing atang short term gi dang dana ina lai short 30 minutes ki dang dana ina live lai sidai aduna ai gi story li lei tadi nang su loina ro sidai mayam chen gani taning da ke am ji or ni go duna ai soidana lige nongma please join our community I want to directly text to biro ai number yaw ni video da dum or text to biro then I'll add you okay margin yes or no so fenko aina haidu se nangi competitors to si tawro fadana study to biro tawraga moina kari puthoi do yengtho nangna kari ahen puthoi no yengtho then you can target your audience so mayam ai ngasai digai mayam gi answer je ngasi ai best level da pina bhona ba ngam best level da pi ba ngam da so ai pina bhona jare ko so ai na mayam da haidu ai amuka next Thursday da ai live ta lake ngasi de haksang ji kitang nuai to so mayam gi dam te ngasi tholok ni so ai ngam na ba answer pina ba na ko so satisfy be your own the be so next time da ai shugjo so na best level da answer pina bhona jai ai energy khra wang kala kanda hobjiki na di mayam ai live session jai left tok jarage so thank you very much thank you everyone for joining this session I'll see you at Thursday that I show you the answer the best level the pin one. Thank you everyone. Bye bye.